nhau rồi in trong sai thế trong lòng rồi nó cũng cho nên biết là một thạ sợ giờ cho lo khái chỉ nhẹ bòi muốn bòn đến giờ vì lý trả đó nè mà bây giờ cứ là good questions của trẻ comment hết tiệt giờ vì lý trả để cho lo khái để muốn màu cho nó chỉ nhẹ nó muốn chờ tại sao sẽ nó chỉ chùa đi giờ vì lý trả đó nè cho nên nó cũng mất bia cho sẽ được báo lý khó của bao thì của bỏ sao nè mà ở khó lo như cho hồ sơ ýตัวเราขายอันนี้จีเนี่ยตัวป้อนอันนี้มันยังเจอเนี่ยตัวต่อเนี่ยจีจวนเด้อนะเจขออีนะเจแต่เราตัวเราขายเดี๋ยวเนี่ยhọขายนอกจีตัวเจ้าเนี่ยรู้เจจีตัวสมบูรณ์เจ้าเนี่ยจึงนี่อาหารนี่โปรตีนตัวนี้ก่อนเนี่ยมั่วเขาย่อรู้เจก็เจ้าเที่ยตัวขายเนี่ยถั่วจีตัวเจ้าล่อดูจีตัวเกิดนะเจเนี่ยจึงนี่อาหารนี่ร่มมอนเราเนาะนี่เขาเจถั่วมั่วตัวหมูเราเรียนเราเจเนี่ยเป้าจะตัวหมูนะมาอยู่เราสั่งเขาเนาะอยู่เราตัวเขาปลาไข่ที่เราไข่เนี่ยมาตัวป้อนนอนรอดดัวป้อยิงซุนโตสุปูชาได้ป้อนจะจังเนาะเกิดนะเจอีห่อเราไข่เนี่ยเจแล้วรู้เจจะตัวเจ้าเรียนเราเจแล้วเพ่งมัวแต่ป้อนเจอเจมัวต่ออันนั้นก็เคลียร์แล้วนอกสึกนะhọ khó nó chỉ giờ tụiเราkhai đời này giờ họเราkhai sợ sai một họ bao khai trừ là họ mò khai trừ này nhẹ khá lỡ nó chỉ nên cho thế này chuột thế này nhẹ họ giờ tụi chỉ do này họ này nhẹ này sai đó trong bây giờ bây tin rằng nè khá lỡ nó mà nhẹ chỉ nên cho lo khai nên mới cho rồi tụi bao cho rồi nó chỉ chuột thế này to nó chỉ cho khó sai hết thì on nó chỉ cho nó chỉ nhẹ cho khá lỡ rồi nó chỉ nhẹ tụi chữ bự nó tụi bao khai nữa nè chỉ nên muốn lử tụi lóng là cho ý ở tụi là chỉ mấy tụi như hậu nó nhẹ chỉ nên rõ nó cả chuột họ giờ chỉ tụi chỉ nhẹ chỉ never đấy nè lo khai nó mà nó lúc xưa chữ bự trong linh đó thằng rất thiết là chỉ nên trong linh đó nó lóng chỉ tao léo giờ chưa tụi nó nhẹ xíu nữa nè nên cho bao khai trong rồi trong mà một ít cho lâu một sợi sợi một cái nè họ mất cái chỗ nào mà chỉ kề đi ta ba nên đó là nó chuột trong bờ nó chỉ mất cái chỗ mà nó chuột ra tí tuôn đó sẽ cho lâu mà nó muốn chờ cho chuyện nhẹ nè chỉ kể du cái nào mà biết tu một tu giàu du để là nó chỉ biết sáng kia là biết study nó chỉ biết bỏ để biết bao chỉ mua được của biển nó sẽ nèคนนั้นเราไม่ตัดท่าเราจะพงใจเยี่ยวในคอมเมนต์ที่นี่นูตัวกลุ่มเราท่าที่เขากูเปาะเสือเช่นในจึงเขาเปาะแล้วจีจงชาที่เขาหมวกเสือนั่นแหละฮะทัดท่าเคไปเฉดโชว์หัวโชว์จนอะไรนะนู้นโอชนันดาวไปชิดทับปีเราตีทดสอบนั่นเองว่าที่เชียร์ที่นี่นอนในปอนู้นนอนในปอแล้วเดี๋ยวนี้กาเชียร์ที่มั่วลินเดียวเนี่ยหัวเทียนนะโอชนันดาวเป็นแมชชีนที่เราเข้าวิดีโอเนี่ยจง